Maluk telespectadores no Rona 9, Gemen TV no Rádio Nacional. E momento idane, episódio idane, ita halo iha capelinha Madres Canosianas desidera dele. Alô Sira, momento idane a convida Maluk Sira a tu ita refleto ituan com a Jesus Cristo debe moricias no Nisaia Balaleha. Evangelho, ita foto os Evangelho São Lucas, capítulo rua nulo resin hat, versículos hat nulo resin nen to lima nulo resin tolo. Iha tempo neba, Jesus liatun bascolante sira dehan. Haker ti hona iha livro katak, Messias teterus se morisia sosimate liutiha loron tolo. Hahu ho se Jerusalém, hodinia naran se forhatene sai bana saun hotu, atu malaran moras hodi husu perdam basera salam. Imiduni maksei fo sas lia sase babuat hirak ne hotu. Hausi haruka mai to imi, maida be hauni aman hakotu tiha ona lia atu haruka mai. Mai be, imi hela lai he cidade, to simu tiha kibit hosi leten. Hafoin, Jesus lori ne escolante sira ba Betânia. Iha neba, Jesus fotiliman odi haraik ben sabasera. Fotiha ben sabasera, Jesus haketa kantiha hosi sira let, odi sai bala lehan. Hanai tiha Jesus, escolante sira fila hikas ba Jerusalém, holarang solok bot, sira horik na fatinya templo, atu haliban na imaroma. Alok sira. Cristo sai bala lehan. Ida ne ponto as liu hosita ne fiar. Ida hoto atene kata Jesus sai ema hola parte iha itanenia vida hanesan ema. Hanesan ema nia hatene hamlaha, nia hatene terus, hatene ema babarnia, hatene ema la simonia. Consequência hosi hahalak sira nehoto o intarrone evangelho kata hakerek nanis on livro santo. Hakerek nanis e sagrada escritura kata mane maksoi si simuteiro sira nehoto. E que os mãe mate hanesat ema bye-bye. Mãe be buat nebe ema bye-bye la heta makidane. Só Jesus de moricia so se mate. Moricia so se mate. Ne moço bescolante sira ho maneira oi tala barak. Hatuduam bescolante sira, no dar prova kata Jesus não na mate. Jesus diferente hoje é ser selo. E da nema kita ne fia. Liu tiha loron hat nulo. E escolante sira ne oin. Jesus sei hanorin sira kata. Imi seteros barak. Imi ema sei bobar lia soro imi. Ema sei taulia falso. Foi informação falsa. E que os meus missiteiros bara tamo buat sirane. Mas bela halai sai hoje cidade. E me ihadet cidade laran. Hafoin nia lori escolante sira baia rai Betânia. Dehan kata gena ba Jesus fotiliman harak bensa ba escolante sira. Harak dia bensa ba escolante sira hodo. Jesus começa sai bala lehan e sira nia oin. O hira Jesus sai bala lehan. Sira atene kata tevestune. Ida nemak maromak, ida nemak maksoi. Jesus Cristo laos ema bye-bye. Nia laos turmai mundo. Sai hanesan det ema bye-bye. Mai be maskene turmai mundo. Nia hola. Isi nida hanesan ema. Mai be nia continua maromak. Nia ema ho maromak dalaida. Nia ema. Mai be maromak makhalawamba ema. Maromak hola isin ema nia. Mai be maskene hola isin ema nia. Mai be nia la lako nia kebit hanesan maromak. Tamane hanesan maromak nia morisia so si mate menano na mate. Mai be nia kebit seluk nebe dale datang. Ema seluk lai heida. Makidane iha escolante sira nia oin. Nia foteliman nia saia da dag bala lehan. Fusi kela escolante sira iha mundo idane. Maluk sira idane kume. Idane ponto asli hoto itania fia renien. Jesus menan mate. Jesus morisias. Jesus fosse com o mundo, não no mundo. Jesus sai bala lehan. Ida nema kita hote ne esperança. Ema hote ne betal neon metilara metia Jesus Cristo.
hamut koni sai bala leha. Alusira, Mauricia susi mate. Wahira ita hare dia kita dia katak. Afinal Mauricia susi mate ne cumprimento, ne realização hoje promessa ne bem ne maroma for rasik ba ema ia Antigo Testamento. Ita hanoi livro profeta Isaías ne be dehan. Tempo se to maroma sei halo mate ruin sira ne be marande ko ti hono ne bokan fila fale boka malo fila fale isin sei moris fila fale ne be morisia sira ne ita dehan katak te bestuni em Antigo Testamento e a esperança ba morisias. Então maroma filho Jesus Cristo ne be halo amba ema nia tudo momos katak te bestuni. Ema sire Antigo Testamento sire ne fiar. Sire los fiar narande. Sire los fiar leetit. Mas be sire fiar tamba tebes tunik. Maroma que raça promete basira. Katak. Ema hoto ne betau confiança. Tau fiar metin. Iha na maroma tebes tunik. Ema sire ne. Anessa ne ema normal, ema natural. Hoto sei mate. Leiha ema ida la mate. Mas be ema ne be mate. Mate anessa ema fiar nai. Mate hanessa maroma ne imagem, mate hanessa maroma ne ilhas, ne betau confiança mete ne maroma te bestuni. Cristo moricias. Hodi fo resposta. Hodi fo prova katak maroma la husik e maida. Mate. O mate la uku ne maida. Liu bayema ne be tau neon tau laran mete. Confia antoma iha ne maroma karasi. Cristo ne moricias. Cumprimento ba promessa sira ne bem maroma fo e ba povo sira e Antigo Testamento. Malu sira ne bem morisias ne kbit maroma knian. Lai ema ide mundo ne mas que a realidade da labar ita rona ema inventa lia oioen o dire angada ema ida ne eroi ida ne saudosi ida ne morisela mas a realidade lai heida. Mas se Jesus Cristo ne moricias, ne a realidade, ne vê, depois de ne mate, li o lorontolo, ne moris filha fale, e ne raça for prova, ne raça que tudo manifesta, ne ancata, moricias ne maroma ne plano, moricias ne resposta, ba, promessa maroma ne, ba povo sire Antigo Testamento. Tamane Cristo moricias, li o lorontolo, aí ne moris, ne mate tia, mas be, ne moricias te roto, ne si ha muito con escolante sira durante loron hatmon. Ha foi ohini o evangelho tarona kada Cristo sai balaleha. Sai balaleha. Mal sira ne bite de kata ita ema normal. Ita susarato compreende inclui escolante sira, discípulo sira. Sira mo susarato compreende. Tamba o insama ka e maida nebe sama ya rai hanesan sira. E maida me colia hanesan sira. E me den belau hanessa sera, e me den moris hanessa sera. Bele calabela. E me den morisias unik, moris ti hona, nano na mate. Mas bele calabela e mane sai balaleha. Tebes unik. Jesus Cristo maroma filho. Nia mai husi laleha, ne dehan katak, se dau e maida sai balaleha. Ato hatene segredo sira laleha nian. Ato hatene botutu laleha nian. So mane mak so indid mak tun husi laleha mai. Nia makatene segredo maroma nia, nia makatene kona ba maroma. Ita se hanoin. Nicodemos, bolo Jesus, maroma nia mestre. Nia dit mag ia matene maroma nia. Nia makatene segredo maroma nia. Então nia mak tun husi la lehan mai. Nia dit mag belesai ba la lehan. Ato loke falou da mata la lehan nia. Ato foi esperança ba mo todo kata. Vale a pena. Folimbo tebes. Fiar metin, kar metin, e fiar be Jesus Cristo. Jesus menano na mate. Jesus moricias. Jesus saiba la leha. Fo hanoi ba ema hoto kata. Ema hoto nebe. E a mundo ida ne hasoro dificuldade oioen. Hasoro lia falso oioen. Hasoro ni ne fe. Hasoro ni ne fiar. Mai be eman be kar mete ni fiar Jesus Cristo saiba la leha. Hatodanan e aman marau ne sorin kwano. Ato promete, vai ma fiar na sira hutukata. Ita ne fiar la sala ida.
Ita ne fiar los, ita ne fiar ia razão, ita ne fiar ia abo. Jesus Cristo sai bala leha. Ida nema kita ne fiar, tamane malu sira, mas ita confiança em Jesus Cristo nebe sai bala leha, foi esperança maita atu pototo bele sai bala leha, muito konia loro nida. Malu Hare nain televisão gemen no Rona nain a Rádio Nacional. Jesus Cristo husig ne moris e mundo, atu continua ne moris e halaleha. Ne husig ne vida hanesan ema e isin, atu continua ne vida hanesan maroma, Salvador e halaleha. Malu sira, ne laos final, ne laos koto ora lai. Laos katak Jesus ba halaleha, escolande sira ideia que filha ba uma descansa. Feriado, lai. Pelo contrário, Jesus Cristo mai hamundo atu halibure ma hototo bania. Basic bania, hamutu honia, prepara sira tu sai honia balaleha. Tamane, quando Jesus Cristo ramata ni missão ni hamundo idane, ni sai balaleha, ni fo missão ba escolante sira. Idane mak missão lolos, ni prepara escolante sira ni halibur sira, ni hanori sira, buat barak. Tamane Jesus sai balaleha, tempo ato sira halau serviço. Nebe Jesus prepara ela para ser. Tamane, estudante sira, escolante sira é missão rua ato halau. Missão nida makane. Quando Jesus sai na balaleha, ne tempo ato ida sira moristuir buat nebe Jesus hanori ela para ser. Moristuir Jesus ni hanori, identifica sira ne ho Jesus ni hanori en rase. Jesus ni escolante, moristuir hanori nida, moristuir doutrina ida. Imi hadomi malo, nudar hau hadomi imi. Além de ne, Jesus ne hanurin sira hoto nebe, Jesus hanurin, laos ida neret habarak makida hadomi, na imaromak liu sasan hototo hadomi meselu kanesa an rasek. Mas Jesus hanurin basira buat barbarak los. Jesus colhia nanes ona basira, kona bani neteros, ne mata no morecias. Jesus sik nanes ona. Escolante nebe maka haloat bania. Jesus hanori sira, atu perdoa hito nula dala hito. Malu sira hoto, ne hoto manifesta. Jesus ninia hanori, nebe haturu maromak aman rasik ninia hanori. Tamane tempo to atu sira, labele hanoi bebe Jesus nebe husik sira hori sai bala lehan. Mai be hanoi fila fale katak tebes tuni. Nini hanori, buat hoto nebe ni halo ni hanori nani sona. Jadi ni ras dean kata mana maksudnya seterus bara. Ema se recusa ni la simonia. Ema se nega ni. Ema se heri ni cruz liulor mate. Mas be liulor tolo ni morisias fala. Maluk sira ne ni forratene nanes molok bot sira ne acontece. Então bot ne ni forratene nanes be escolante sira. Momento de ne be Jesus hasezan, haksumikan dadan. Subaran hosse sira ne let hori sai bala leha. Ne tempo ne besira hanoi fila fale memoriza fila fale boto tu ne besi Jesus hanori ato sira bele moristuia. Jesus ne domini da nebe halibur escolante sira bulu escolante sira hanesam belun ha bolo imi belun tamba ha ufatene baimi segredo hotan be ha simu hose ha ne ama ha la subar botida baimi imi ha ne belun. Jesus halo sira sai belun. Jesus adomi sira. Jesus perdoa sira. Ida ne bot primeiro makida ne. Então bot me Jesus hanori masira sira precisa carmetin ou de moristuir. Jesus ne domi masira hamori se sira ne an domini da ne. Sira hadomi hanesa Jesus Cristo nós. E Jesus dea. Imi se waihira imi hadomi lolos, maka ema tena kata imi haune escolante duni. Nebe criteria, condição ida nebe fundamental makida ne. Ato ema tena kata ema ida Jesus ni escolante elai. Ema hatene hosi, ema ne hatene hadomi kalai, hatene perdoa kalai. Ida ne parte primeiro. Parte segunda, maluk sira, escolante sira massimo missão. Lá os ato forçasse dentro, tu moristuir buat nebe ni hanore hela basera, rai hela basera, hameno hela basera. Vai parte segunda makdana. Sira ni missão, lá o mundo toma kato haklak no evangelho. Ida ne maka conclusão, mensagem icos e evangelho São Mateus. E o irmãos, Jesus Cristo sai bala leha, conclui Evangelho São Lucas nenia. Ebe fornui katak, escolando sira lá o mundo toma, bahaklaka no Evangelho,
ba prega, ba hanore Jesus nia doutrina. E ma hoto ne be rona sira ne doutrina, rona simu Jesus ni hanore liu hosesir. Sira ne simu batismo, sira ne hetanona salvação. Pelo contrário, ema ne be laia fia e Jesus Cristo, la simu escolante sira nia evangelho, ne be sira prega com Jesus Cristo, sira ne hetanona toda, tamba sira la simu Jesus Cristo nia presença. Malu sira. Maita haklean liutan, a forte liutan internifia. Jesus Cristo menano na mate morisias, Jesus Cristo sai na balalehan. Heinita atu hototo bele bahamuto konia i reino lalehan. Cristo morisias, Cristo sai balalehan. Itane fe, itane forte, ine razam makidane, ine hun makane, ni abot makane.